Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kwifuza cyane kugeza nawe yifuje ubutaka bwa Greenland, akifuza ko bwajya ku gihugu cye nabwo bikaba igihugu kimwe, ariko akavuga ko ari kubw'impamvu z'umutekano yuko bari muri Arctic imwe ari ibihugu byegeranye, kandi afite tekinoloji y'umutekano ashaka gukora bita Golden Dome kugira ngo ngazirinde nk'ibihugu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa kugira ngo bitazamwataka. Rero akaba yasabaga Denmark kuko nyine Greenland nubwo ari igihugu kigenga ari leta isa nkaho ari akahita kigenga iherereye muri Denmark. Rero Denmark nayo isa nkaho ifite ubushobozi, rero yasabye Denmark na Greenland yuko bamuhereza bakayimugurisha, ariko biranga. Barabwira ati ubutaka bwacu ntabwo ari bwo kugurisha. Birangira amaze kuvuga yuko ashobora kubakorera ikintu kidasanzwe, akaba ari kugenda ashaka kubazamurira imisoro cyane cyane nka Denmark ku bicuruzwa nyine bigenda byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byinshi yagiye avuga mu itangazo yagiye asohora, ameze nkaho ari kubatera ubwoba abwira ati nimutangurisha iki kirwa muraza kubihomberamo cyane.